muhilay ka, dawan gat laton kalaka, dawan gat pading kalaka, dawan gat blessing ka. Mana ni kumibani wam klabilara, family kam tilara, lupyang na ni tilara, marit kam tilara, bakusin, lamamra iwi, plika kumibani tilara kabya. Muhilay ka, tas bana trabil na ni uba aylal barasa. Warbin ka, tas banigban ka, trabil ka, lunwawan ka, trabil ka, bansignis, trabil ka, dirasat ka aylal barasa. Sakuna, juwa kumbara kaysa. Raw na ni nakralaya, biyar ka na ni nakralaya, ubla umpira nakralaya ni madikisakan kaya. Ubla umpira na ni, biyar ka na raw na ni, bankraywat labilara, diya piyaya ahapoy tibil ka na. Barasari takay nakralaya na ni sa bankraman rawa piya, biyar ka piya, ubla umpira sinapyasma, kuna sikinis kumbrisma, rawa ya piya sikinis ka kung. Bara hospital bila, batrabil na ni wapisma, mandam rawalisma, ramia kabakaw sa wara takyaw yasa. Bankraman sikinis sinapya sa kuna wang glabilara wan kiraw plika kumlus ti ura mamikam kra papikam kra luhpiam latuan kira kra baraman upiam rawira taraba suplakay kras man puram sunaraba uplawalras nam kra laya na nitakan kabadawan naman kami sa kuna bahalatuan ka bahatrabil ka bapiw kumbalay sa nata ay makaya Jesus Christ awla yaras baraya daw kan kaya bahamita naiwa muhikipayong kira trabil tilaw na dawan ka basui para bami talagra trabil na ni tilaw na dawan ka basui para dawan ka ba alkibas purura rakra tas banigban ka rakra warbin ka na ni kra upla na ni bila sat na ni walkra dawan ba winalahura may sa kaya pulbya kra lay kra payong kira muhikipayong kira dawan ka mara alkrambas man bapibuan kamba Jesus rabis man tamuanay sa iyo kung sinapo Jesus baman manda swaki may saka Jesus baman manda pahalin may muna Jesus baman magdukya mara ay talya ka dus prihinitara tulka manyang dukira opla kung sinapo Jesus baman bamita amanda manawanas mandawan kang maprura sa raya sa naiwatas bara trabil na ni wahuisma pat na ni wahuisma dayara sat na ni tray ka kaigan ka man kra upla laton may kikras manda man kra wam tlabilara upla man kra laton may kikras church bilara upla man kra laton may kikras sakuna manduk ya maray Italia laikan dus pinipilikan kanila Jesus Christ manra laton may kaigan kauman na hatas baray sulitak rasula itimpan manra laton may kaigan ka man mo importante dawan mawan upla subah ke may kulbe ko na Jesus lika manda laton palimay sa mga kipaingkira wah matiara ni dawan na plika ya awara ka balansa one time ka na niyawan one time ka piya mga kipaingkira one time ka na Jesus rayaba ya time ka sa yawan one time ka piya mga kilay kira rukulan kara kahaya yawan one time ka piya mga kilay kira wan muhini na ni walun sabaya laton la kariuras kaya ba kilay kra one time kanat kisa kibriya ya dia kakayawan ni wan papika wan mami kalupya dia kakawan mo hindi na niwal tarbay wan lakarun sa banlah kariwaya kay kis mamantas ba na saura takyaw ya ba naiwa mantan kambris maki naiwa chuchibila ra tarbay wan kalaka naiwa utla bila ra tarbay wan kalaka chisa sa ula mo hindi pa yung kira wan sol ka na ni ba kiridi daw kibrisa witin wal brawaya basa minara awulup laluk pikawait na nakra na ni sut kay biya muhikilay kra bahan nakra na ni kay ba ya witin wal ay lakariwi na ni ba lilian na kaysa sa kuna wait na karna puli na ni mayroon karna puli na ni ay napaaragban kabya yang ay sa Bible wabakuan sa Matthew ban wakata saptika 24 Bors ka 3 winay kan rakaex Jesus Christ sa wala saint ka na nito kaya ay sisa ay disciple ka rawin naiwa yawan na niso kay kisupladawan bilawalan daw kras pladawan na plikras pladawan na balras diha takisa tas na sin noa pio kan trabaho noa ba ayar kawat la bapas ka kaya tas muplika na ni batem pio ra kan na ni rawin muhikilay kra na ni dawa na iwin di samna tara kumaw yaw arkwat la kumpas kay kabara mananel paimos
uplama lawas kakika nahadami dal saura nahadami na manmana isisa naiwana pakan lupen nakralaya sa takiwang wiba altar watla ni mana ni mais man bakwi kan yawana ni sam lawas kakakisa bahana ni white ni kaplun wa itaw kiwang wisun tabiara na nila ay famalilupya na ni ay lupya na ni ay koki man kraini lui man krupla saura wen kuna diara raid ba mais malkaya diara raid ba may wiya ito kiara witinani ay raya kapalibas in respekapo tao kisa plunwa wen para mo hikiman na uba tawan mawan trastara di misa pamita yawana ni padin la kapo kabia Bible bila rawisa ninibuplika na nila si Bacchus Malcras no aplika na nila si Bacchus Malcras Jesus Christ palay wabalmoni ay talya laykan maniyang dukia wan ay ehemplo ka kautara sampla kautara ba witin buye latuan kay ka upla ba kikulkan na ni tilara dimi mo ni plunpin le para bri upla saura na ni tilara Jesus ba king na ni king kadawan na ni dawan kan una witin ba na ni ego kiwi plunpin ka maniyang nayamnas na wan mo hinila saura wiyaya wan uplika ni na isaya wan uplika na bahki kul kay maniyang na mo hinipain kira dia karni kabisa ki wan mo hini kumraba saura wiyaya dia muni mo hinipain kira time kabalansa yun kay dawan na plika dawan ra wan kupya ais ka ni wan lukan kais ka wan karni kais ka wahamapain kira na ni mana ni si kadukya bla Jesus sa Italia lay ka tiara pain kira na ni yawan ni kumibani wan dukya ni wan Jesus ka ba dus behintara tulika ay mamnanun ka buhura pat karawan pat kaspali dira kumsing daw ka dira saura kumsing yabas blara dira mundas bara yawan na yamnas na iwapiwara wiyaya dawan ba dira biasa yawan likupla saura kira mo hikilay ka pas dira ba nuntaks man Jesus dira apos ma Jesus kupya mara apo ramya karapo ang labila rahapo ka manuli ka sa oras mo dawan bawan raya karabaya yawan kupya raya dawan man talaptuan si kupla sa oras may ni Jesus manuli ka mara itala ka para luki ka eksiyans naman mo ikaw manlam ka na Christ wala sa tayo mano ilan yawan na ni video na ni kau daw kiway sa bara manani bila na wali kupya mara an alki daw sa bila na Diyos manani sutra dawan yam ni Jesus ninara amen.